फाइनाय एप्रिल तालनि 3 सालमारिओ उदयपुर कतर ख्लाई लुकुथुम पान्दा अंगनानि थागै दंगो आबर राहारिनो तिनि तां सालो साब्रम बखास्तिनि मनुबनकुल 28 सिलासरिनि बिसिंगो मनुबनकुल साबजुनालनि बिसिंतै कतर ख्लाई बाइग्रेलि ख्लाई जाखा फुंनि दामचि तामानि जरावो चिचार एडिसि विलेज आमचाइनि Tipra Motha bodolni adong rok joto khathansa khlai Monubonkuल motor stand kuthum laikha tinini Salo Monubonkuल motor stand ni simi bike rally khlai laikha Kathalia shori te rupai shori Shuani te Monubonkuल bazar te khlai haino hai Monubonkuल ni motor stand mathak jakha o bike rally o phai manjak phaika Tipra Motha party ni Molindra Tripura block president Mahi Charan Tripura te South Hangkhorni YTF president Surojit Marak YTF block president Talijoy Tripura Monubonkuल Subzonal chairman Dhananjoy Tripura 39 Mono ex-candidate TMP Kokthumni Bwkhak South District YTF President Mahi Charan Tripura Finai April Talni Tham Salmariwa Udaipur Kotor Lukuthum Panda Angnani Thangai Tongmani Te Aro Shagra Hangkorni Lukurokto Bubagrano Logirinani Bagai Kobokate Te Bwkhak Kok borok roman script ni sarmungno daktino marinai te Tiprasa ekor daktino implement maklainai abono kari village council election daktino maklainai hini bo shawik narika tongkosong lukurokto nai naidi nok ba news ni mangpliwo বিশেষ করে সিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকনো जों दिनै বিশেষ করে সিনি Monubonkuल সাব জোনাलनि आन्दारो जों बाइक रेली खालाया सिनि बाइक रेली जों खालायमानि मेन उद्देश्य हा सिनि फाइनाय 3 तारिख सिनि जे उदयपुर मास गेदारिं ओ मास गेदारिं न लावैनो सिनि ओ बाइक रेली तो सिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट जे YTF नि जे फान अबनो फुनुक नानि बागै जों साउथ डिस्ट्रिक्ट जे टिप्रा मथा YTF EWF ताबो स्ट्रंग दङ এবং फाइनाय जे संमारि सबाय दंनाय ओ जागाद्र जों सिनि युथनि बिसिंथि टिप्रा मथानि बिसिंथि EWF नि बिसिंथि जों सिनि फाननो फुनुकनाय सिनि बिसेस खालाय सिनि साउथनि जे तिनटा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि दंनाय 26 बिचन्द्र कलसि 27 पूर्व मरिपुर बोरातली 28 सिलासरि Monubonkuल इ जागाद्र जों ताबा सिनि जे फाननो तुरुक तुरुक खालाय जों फुनुकलाय दङ এবং বসকাং জরাবো जों आरो तामानाय कतर जों प्रग्राम खालायनायनि आसा खालायो अङै जों इमोननो कबकनाय जत्त सिनि साउथनि YTF TWF टिप्रा मथानि रकनो जों इमोनो कबकनाय जे फाइनाय 3 तारिख जे महाराष्ट्रनि जे उदयपुर मास गेदारिं ओ मास गेदारिं जों गोबां खालाय थांलायनाय जत्त दानि होनलाय सिनि जे मानथाय टिप्रासा एकट ओ टिप्रासा एकटनो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै जों ओ जागाव जों खरां तिसानाय एबं सिनि हाबो बाग्रा ओ जागा फायै जोनो साइर फायनाय सिनि जे ताबा टिप्रासा एकटनि कन्डिशन बो जागा फाइदं जों तामा मानानै फाइदं अमत्रनो बहुत साइ खानाय अबनि बागै सिनि जत साउथनि लुकुरकनां कयनाय जों ओ 3 तारिख ओ जागा फाय मानजानाय बागै